kuri wa gatanu muri Swede Paul Pogba yatsindiye Manchester United igitego cya mbere muri 2-0 batsinze Ajax batwara Europa League. Niwe mukinnyi kugeza ubuhenze ku isi no mu Faransa w'umunyaguinea, dore ku muzi w'igiti cyashibutse abavandimwe wa Pogba ahamenyekanye Paul Labile Pogba na Florentin Pogba wa Saint-Etienne. Abavandimwe biruka gura mu mukino wa Europa League. Saint-Etienne ikina na Manchester United. Nyuma y'amasaha 8 mu ndege, umunyamakuru ari gushaka umuzi washibutse abavandimwe Pogba yageze i Conakry mu murwa wa Guinea, ni mu kigobe cya Guinea. Muri uyu mujyi utuye n'abantu miliyoni 2, no mu 1990 havukiye impanga Florentin Pogba na Mathias Pogba, uyu ukina Sparta Rotterdam. Nyuma y'imyaka 2, Yeo Pogba nyina na se François Antoine Pogba bavuriye muri umurwa binjira mu ndi murwa ariko bo Faransa, maze batura mu nkengero za Paris, ari no hazavukira bucura bwabo Paul Pogba muri Werurwe 1993. Aba basore batatu n'abakinnyi b'abanyamwuga. Mathias na Florentin bakina ikipe y'igihugu cy'amavuko y'ababyeyi mu gihe Labile ari umufaransa, gusa ngo bose bahishema Guinea. Ngo muri iki gihugu ushobora kuvuga ko uziranye na Paul Pogba ukambuka ikiraro ugahabwa serivisi ndetse ukaganirizwa neza nk'inshuti y'igihugu. Paul Pogba nanga Cristiano na Messi, nemera Paul Pogba na Pogba wa kabiri uri mu Bufaransa ndamwemera. Naho mu Bwongereza ni Paul, ikipe nkunda gusa ni Manchester kubera Paul Pogba na Jose Mourinho. Hano muri Conakry uwashaka umukino wa Manchester United yajya hehe? Hano mu nguni mafite televiziyo ndebera imipira yose ya Manchester United, yaba Europa League na Premier League. Nyuma ya Paul Pogba yerekeje muri Manchester United i Conakry, utubare mu maduka hose babari imikino y'amashitani atukura. Nubwo batamubonye cyangwa ngo bamumenye ari muri uyu murwa, uyu musore ngo yigarurira imitima ya benshi. Ndamukunda Messi, nkunda Messi pe. Umunsi numvise ko Paul Pogba ari we mukinnyi uhenze ku isi, numvise ari ikintu gikomeye kuri nge, nishema kuri nge kuko ndi umunyagine. Kubera iyihe mpamvu? Pour la première fois, un noir, surtout d'abord un africain, avoir kuko bwa mbere umwirabura by'umwihariko umunyafrika yabaye umunyafrika uhenze ku isi, uwe munyafrika umunyagine, iryo nishema kuri twe. Donc ça c'est une grande fierté pour nous. Nubwo ngo Paul Pogba bitazwi neza igihe aherukira muri Guinea, nyina Yeo Pogba aza cyane muri iki kigobe cya Afrika kuko yakira abanyamuryango be benshi. Rosine Kamara ni umwishywa wa Yeo, atuye mu burasirazuba bwa Guinea. Uyu mukecuru iyo umusuye ntabura kwereka amafoto ari kumwe n'uyu muryango ahagana mu 1993. Les jumeaux étaient là déjà et puis Paul aussi était tout petit. Donc ça c'était le jour de mon arrivée. Ayo impanga zari zaravutse na Paul yari gato. Aha nari nabasuye yambaye ibidarubindi binini, niryo yazimwiyambikiye. Navugaga ko yavutse afite amahirwe, yabivukanye mu maraso. Et vraiment peut-être que je peux dire qu'il avait ça dans le sang. Quand j'entends parler de lui, de ses succès, j'appelle sa maman. La prière que je numvise bamuvuga nahamagaye nyina, isengesho musabira nuko Imana yarinda ibirenge bye, umutwe n'amaguru, akomeze gufasha igihugu cye n'isi yose imushyigikiye. Niyo migisha njya mbwira mama we, parce que c'est tout le monde entier qui le soutient. Donc c'est cette bénédiction forte que je fais à sa maman chaque fois que je l'appelle. Umuhungu wa Rosine niwe wamenye ibanga yerekana amashusho y'inyubako Paul Pogba aherutse guhamo impano nyina. Ni amazu yubatse i Conakry ndetse yemeye kuhajyana abanyamakuru. Aya mazu yubatse mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Conakry. Abanyamakuru biboye na Emile, umuhungu wa Rosine, binjiye muri umudugudu w'amazu menshi yafunguwe ku mugaragaro mu myaka inishize. Plaza Diamond ni umudugudu irimo amazu yo kubamo yaturwamo n'imiryango 1000, agizwe n'imiturirwa 72. Ubu mu niryo shema rya Guinea, ikirango cya Guinea, bivuga ko uyu mudugudu wubatswe twarenga miliyoni y'amadolari. Uyu mudugudu ni igisobanuro cy'uko abavandimwe Pogba bagezeyo, ariko ntibagirwa bavuye igihugu aho ufasha ibyo binjiza mu misoro ku mwaka. Ari 1/3 cy'amafaranga Paul Pogba yaguzwe ni igihugu gituwe na miliyoni 12 z'abaturage. Nyamara ariko izi mpano icyo Nyakonakry basigaye bita imigisha
ni amazina yavuye mu dusaka iyo bigwa muri kilometero 1000 y'amatara ya Conakry mu rutumva ingoma rwa Guinea muri Guinea y'ishyamba. Ubu ni urugendo rwo kujya ku muzi washibutse aba Pogba. Iyo Guinea y'ishyamba nicyo gice gikini kurusha ibindi muri Guinea, cyasigajwe inyuma n'amateka. Niyo havuka ibisekuru by'umukinnyi uhenze ku isi kurusha abandi. Kujyayo ni ukwambukiranya Guinea ukava iburengerazuba ukajya iburasirazuba. Nta ndege, nta na gari ya moshi bayo. Ni urugendo ruzamara amasaha 18 mu modoka kugira ngo bagere ku mupaka wa Sierra Leone. Ubundi bafata umuhanda ujya mu majyepfo, aho ku munsi wa kabiri bavuye Conakry nibwo bayoboye yabamenyesheje ko hasigaye kilometero 400 bakagera ku kivumu cya Pogba. Ubanza ari nko mu Rwanda cyaba ari ikivumu cya Musho hariya. Muri rusange hari gushaka inkomoko ya se wa Paul Pogba, François Antoine Pogba, umukambwe w'imyaka 79 watabarutse muri Gicurasi. Abatuye muri Guinea y'ishyamba ntibashobora kwizera uwaza baza amakuru y'umwana wabo wagiye mu mujyi cyangwa i Burayi, kuko batinya ko yaba yarakoze amahano wenda bari kwishyuza. Niyo mpamvu abakoraga ubushakashatsi bitwaje intumwa y'umuntu ubayobora ukomoka muri kariya gace ka Guinea y'ishyamba. Ni agace kagojwe na Ebola mu 2012-2013, ku buryo mbere yo kukinjiramo hari ibyapa byinshi bigusaba kuba maso wirinda ko Ebola yagaruka. Mbere yo kugera mu mudugudu neza, uvuye mu muhanda wa kaburimbo winjira mu muhanda w'ibinogo ugaca ku modoka yahirimye kubera umuhanda mubi. Aho batuye bakubwiye ko iryo shyamba nta modoka iricamo nyuma ya saa 12 kuko hari imitwe itwara gisirikare yambura abantu. Mbere yo kugira ikintu ukora muri aka gace kwa hakurya y'ishyamba ni ukwaka uburenganzira kwa sous-préfet wa sous-préfecture ya Nzerekore, aho mbere yo guhura n'uyu sous-préfet meya waha yatangiye kutubwira uko batangiye kumva izina Pogba. Peut-être ce n'est que tout dernièrement qu'on a connu le nom à peu près au bout de 3 ans maintenant. Si ubwa mbere twari twumvisha izina Paul Pogba, hashize imyaka 3 azwi hano hakurya y'ishyamba. D'accord, OK. C'est-à-dire que les forestiers, les gens de Guinée forestière, bivuze ko abantu benshi batuye mu midugudu yaha bazi neza Paul Pogba mondial du footballeur. Oui. OK. Ça a mis longtemps à venir jusqu'ici. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens ici regardent plus facilement les matchs de Manchester United? Comment ça se passe? Oui. Est-ce qu'ils sont intéressés encore une fois par son histoire, par la destinée de la famille? Oui, la destinée de la famille. Les gens aiment le football. Voilà. Et souvent on aime le voir dans les spectacles. Bon, il est beaucoup apprécié. Est-ce que le nom de Pogba ici est ese connu iri par zina tous les habitants rirazi de rwose ce mu maire? giturage n'ahakomoka? Qui vient de quel endroit exactement? C'est dans le Yego cyane muri sous-préfecture ya Kolopala. à Kouroupara. Et c'est Ni à muri combien de kilometero kilomètres d'ici mazingahe? alors? C'est 29, Ni nka kilometero 29 uvuye hano. c'est 29 kilomètres. Ubu aho se wa Pogba avuka hamaze kumenyekana, ndetse hari na musaza wa nyina witeguye guhura n'abanyamakuru. Gusa ibi byose bigomba gusabirwa uburenganzira i Paris ku munyamategeko Rafael Pimenta, umugore wa Mino Raiola ushinzwe Paul Pogba. Se wa Paul Pogba avuka mu gace ka Pera, aho imvura igwa amezi 8 kuri 12. Mbere yo kwinjira mu mudugudu nabwo ni ukubanza kuvunyisha kwa sous-préfet wa Pera, kuko ngo ni ubwa mbere abanyamakuru baturutse hanze bagera Pera babariza iby'aba Pogba. Nyuma y'isaha yo kumusobanurira ikigamijwe, yemeye gutanga uburenganzira. Bidatinze bamenyesha abaturage bose ba Pera, abana, abagore, abagabo n'abasaza n'abakecuru baraterana. Aha niho hari nyina wa Paul Pogba ushobora gusobanura byinshi kuri uyu muryango. Ntabwo aba Pogba, Mathias, Florentin na Paul bari bwashyike muri sous-préfecture ya Pera. Mu baje kwakira harimo abana bambaye imyenda ya Manchester United na Saint Etienne, imyenda boherejwe na Paul Pogba ubwo yarakimara kugurwa na Manchester United. Amateka y'uyu muryango nuko umukuru wawo ari ubanza kuvuga, maze muri iyo mbaga yari iteranye habonekamo Bajope Pogba Ebaram, murumuna wa se wa Paul Pogba, ni ukuvuga se wabo wa Pogba. Ahela, Pukaba, Bulukaba. Hano turi mu muryango w'aba Pogba. Hano turakennye, turamutekereza.
kandi turamutegereje ngo adufashe abinyujije muri mwe. Ntibikwiye ko Pogba yibagirwa abakuru be n'abashiki be bo mu mudugudu. Nyuma y'use wabo wa Pogba, umwe muri ba nyirasenge niwe wavuze by'ukuri iby'umuryango wabo no guhigwa kwa Paul Pogba. Imana ari taraho urubyaro umusaza wanjye Faso yabaga mu Bufaransa afite imyaka 50. Yagarutse hano gutanga igitambo cy'imfizi y'intama. Yasubiye Conakry atangira gushaka uwo babana. Imigisha iramuhira. Yahise abyara impanga na Paul mu Bufaransa. Mwe badusuye ndabashimiye. Se wa Faso Antoine Pogba, no kuvuga sekuru wa Paul Pogba, yari umugabo ukomeye muri Pera, uko n'ifoto y'ibitswe neza. Uyu ni umuryango mugari, aho muri aka gace hari nibura amazu 40 arimo akomoka kuri sekuru wa Pogba. Amakuru avuga ko Pogba amaze kujya rimwe muri Guinea nabwo Conakry, nubwo umwaka utavugwaho rumwe, gusa ngo hari imfashanyo agenera aka gace afitemo ibisekuru. Umwaka ushize yahaye amateleviziyo, antenne parabolique na moteri itanga umuriro kugira ngo abana muri aka gace bave mu bwigunge. Gusa Mustafa Koruma, umuvugizi wa sous-préfecture ya Pera, avuga ko Pogba afite ku mutima aho bahuje ibisekuru. Yakoze ku buryo abana baha babasha kureba imipira. Niyo mpamvu yohereje iriya flat, moteri na antenne parabolique. Hari inzu abana bareberamo imipira. Ku rukuta rwayo hashushanyije ifoto nini ya Paul Pogba iri iruhande rw'iyo Messi na Neymar. Mu mezi make ashize, Paul Pogba wohereje imfashanyo zindi muri Pera zo gufasha imiryango itishoboye ni imifuka myinshi y'umuceri. Mustafa Koruma: On a envoyé les sacs là-bas dans tous les districts de Pera. Voilà, il y a les bénéficiaires. Bohereje imifuka myinshi y'umuceri mu turere twa Pera. Abakiri imiceri bose basinye hano barayibonye. Ibyaciye mu misigiti, mu kiliziya, muri komine, bose byabagezeho. Paul Pogba yakoze icyo buri umwe yakwifuza. Si benshi bakoreraho bavuka ibintu nk'ibi. Ni byiza cyane. Le jour où Pogba est à jouer, il s'est blessé, on l'a blessé. Umunsi Pogba yavunikaga, humvikanye umutuzo ukomeye muri Pera. Muzamubwire ko Pera bishimiye ibyo yabakoreye. Sensible à ce qu'il fait pour Pera. Tout le monde, les vieux. J'ai vu une femme qui a pleuré. C'est le sentiment. Elle a pleuré quand elle est venue. Nabonye umugore urira, yararize bamuhaye umuceri. Pera yiyumvamo Paul Pogba. Akwiye kumenya ko hano abantu bamukunda nubwo bataramubona. Barifuza ko azabasura hano Pera. Et ils veulent Pera, les gens veulent que Pogba vienne à Pera. Faut qu'il vienne à Pera. Ngo nubwo adakinira ikipe y'igihugu ya Guinea, kumubona mu kibuga ni ishema rya Guinea, kuko utavuga Paul Pogba nuvuga ko ari umunyaguinea, Guinea y'ishyamba. Guhirwa no guheshema iki gihugu byatumye abasani b'i Conakry imbamutima zibafata, inganzira bahambira, bahambuka imizingo y'indirimbo izwi cyane ivuga Paul Pogba wahize abandi ku isi ni ya Obinteya. Muri video y'indirimbo yamamaye muri Guinea hagaragaramo nyina wa Paul Pogba, Yeo Pogba. Muri iyi ndirimbo Obi avuga ko Pogba afite ikirenge cy'icyuma, ni mubi nk'icyago, ndetse bashimagiza mama Yeo ko yongereye agaciro ikiremwa muntu. No papa Faso Pogba ngo ni umwana wa Pera. Uyu musani ava ko byose babikoze ntacyo bategereje kuri Paul Pogba kuko iwabo muri Guinea y'ishyamba. Iyo umuvandimwe ahiriwe mu buzima, mumufashe uko mushoboye, mwereka ko mumushyigikiye. Bo babinyujije mu bihangano aho ijwi risohoka rikaryohera amatwi. Nyuma y'aho abana batatu bafite ibisekuru muri Pera bahiriwe, undi mwana wahaye ishema Guinea ni Titi Camara wakiniye Olympique de Marseille. Uyu yaje kuba minisitiri w'imikino muri Guinea
kuva mu 2010 yashinze ishuri rya ruhago kugira ngo iki gihugu kizagire ba Pogba benshi mu minsi iza, ndetse ahita asinya amasezerano na Olympique de Marseille ya Frank Magufi. Je pense que c'est un devoir pour moi de revenir encore après la politique. Ntekereza ari umukoro kuri njye. Nyuma yo kujya muri guverinoma nashatse icyo namarira urubyiruko rwacu, inshingira ishuri, kuko indoto z'aba bana ni ukujya i Burayi. Ni ngombwa ko babanza kwitabwaho bakiri bato. Ni umushinga mwiza aho dusaba n'abana kwiga kugira ngo bagire ubwenge, kuko hari n'ubundi buzima nyuma y'umupira w'amaguru. On oblige aussi les enfants qu'ils aillent à la porte de l'université pour avoir un bagage intellectuel et surtout se dire qu'il y a une vie après le football. Muvuga iki kugwirwa ko bavandimwe Pogba? Déjà, dans une famille, sortir 3 comme ça, c'est pas évident. Kuba umuryango havamo abakinnyi batatu ntibyoroshye. Aha twashimira ababyeyi ababatoje mu nzira baciyemo. Twese turabyishimira. Twifuza ko ubahiga mu mpano umunsi umwe azatwara Ballon d'Or. Soit consacré un jour gagner un Ballon d'Or européen. Kuri ubu kuva muri Guinea y'ishyamba kugeza mu murwi Conakry, abana barifuza gukina Burayi nka Mathias Pogba, Florentin Pogba na Paul Pogba, mu gihe ababyeyi bose bari ku mavi ku miryango yabo izahirwe nk'uwa François Antoine Pogba na Yego Pogba mu bana, nubwo kubana kw'ababyeyi bombi bitarambye.